dom la shu ban bet tang issue jong reservation policy te kala pha ban klap no la ka jong chala kumno gin sio kami maki ta ka bakla madu 1972 ka bo mengi ki youth ki jongi samla ki jongi ngin sio kai kala long sa jadi ketika bom la long ingin ya nila imsuk imsan asal muslim mentang la da ngimla shu tang ban bet tang reservation policy da maki kim lock open heart da maki kim su thu ya ka jing software ka jongi la ni ban klap ka jong chala ngile ni don ko hok pun yo la ka jongi jela ka kum kai maki kan gibom dan hap kim dan dulir maki mengiling dan dulir juga ini kebala garanti yang ida ban ayang ke stip da kayu ini ngiling dan ka constitutional right le maki gibom sai dulir mengiling la saya ka dulir but nadu basdang nga garindia kila agree mengingin dan kawan administration umat jong kimi pa kibala spend de kilak ada yang de umi okam la chu operation katang ni wa persen sai kum persen enough is enough this high time to ni hab ban yalong menu bom kam ik la ka jong jak garu kam ik la ka jong ni ru kam ik la ka jong ti la dangim la chu ban tu be tang reserve is high time ban ong ba win special session pass resolution of by for kid state dan jumut chu dan jumut isu kata ka jing sungu chen men para ben mengi bagi chip da tang ni ikam iba mengi ni suffer we have been suffering na reception kum bakalong mata with backlog nadu 1972 backlog na ka jing don harus we are the victim Nyumdi pengilong komunal mereka kide berfoto pelong ba ni la sha push in the corner but mengi di man ba like push ta lai jaja but ada kiyo sa ka 40% ha ki DSC but ngin do the other 40% sa ka DSC jaki lock so